Ndabasuhuje abakurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi, baba bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko aba diaspora, mbahaye ikaze kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru yubaka sosiyete nyarwanda. Umukinnyi wa filime mwakunze muri benshi, Umutoni Assia, umugore mwiza cyane wakunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda, yongeye kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'imyaka 4 ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Mutoni Assia wakunzwe mu mafilime menshi yageze mu Rwanda saa 7 z'ijoro, aho yari ari kumwe n'umugabo we Uwizeye Mohamed n'abana babo babiri bibarutse bari muri iki gihugu. Akigera ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe, yakiriwe n'abantu benshi batandukanye barimo inshuti n'imiryango, barimo na nyina wamukubise amaso agasuka amarira menshi kubera ibyishimo byo kongera kubona umwana we nyuma y'igihe kirekire. Akaba yakiriwe n'abandi batandukanye barimo n'abo bakinanye muri filime zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, barimo na Nyambo Jessica ndetse n'abandi benshi. Assia Mutoni wamenyekanye nka Gatarina, izina yakiniye muri filime ye bwite yitwa Gatarina, yakiriwe na bamwe mu bakinanye muri iyi filime n'abandi bakinnyi ba filime nyarwanda barimo Nyambo Jessica. Muri 2022 nibwo Assia Mutoni wari umaze kubaka izina muri sinema nyarwanda yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanze umugabo we. Muri 2023 bibaruka imfura yabo. Mutoni Assia ni umumama w'imyaka 32, yagaragaye muri filime zitandukanye zirimo Gatarina, Gira Amata, Intare y'Ingore yakunzwe n'abatari bake, Seburikoko, filime ikunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, City Med, Close Chapter yo muri Tanzania ndetse n'izindi zinyuranye. Uyu Assia Mutoni kandi ikindi wamumenyaho nuko ari we wazamuye cyangwa se watumye uwitwa Yakamwana uri mu bantu basetsa abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho ku macano menshi akunda gucasetsa abantu. Rero uyu Mutoni Assia niwe wamuzanye kuri iyi mihanda, niwe wamuzanye ku mbuga nkoranyambaga, agatuma amenyekana, ibintu biri kumuhesha umugati, biri gutuma Yakamwana abaho, byose byaturutse kuri uyu Mutoni Assia. Mutoni Assia ni umumama mwiza ukunzwe cyane kandi w'umutima mwiza, abantu benshi batahwemye kugarukaho bavuga ko rwose ari umumama w'igikundiro kandi rwose umumama w'intangarugero. Uyu Assia kandi ni n'umuhanzi, afite ijwi ryiza cyane ryo kuririmba, aho mbere y'uko ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye indirimbo yise Long Distance, indirimbo nziza cyane ndetse yanatunguye abantu benshi kuko abantu benshi ntibatekerezaga ko Mutoni Assia azi kuririmba. Uyu Mutoni Assia ni umu-Islam ndetse n'umugabo we babyaranye abana 2, nawe ni umu-Islam ndetse n'ababyeyi b'uyu Mutoni Assia, mbega umuryango wabo wose ni uw'Abayisilamu. Mushimira kuri iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeza gukora subscribe, ndabashimiye.